nanone reka ngo ikaze wo kunda kudukurikirana uko bwije nuko bukeye ukunda ibiganiro byacu hano kuri The Sport Move. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kugera muri Afrika y'Epfo aho igiye gukina umukino wa nyuma cyangwa se umukino wa 10 mu mikino ya qualification z'igikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexique ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'umukino wa nyuma muri iri tsinda n'umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gukinamo n'ikipe ya South Africa, mu gihe u Rwanda rwo rwamaje kuba rwakwikura mu bahatana cyangwa se mu bashobora kuba basohoka mu itsinda C, mu gihe South Africa yo bigishoboka nubwo ikiri ku mwanya wa kabiri, mu gihe urutonde rwo yobowe n'ikipe y'igihugu ya Benin. N'umukino ngiye kuza tukaganiraho neza cyane kuri gatanu, ese turaza kurebera hamwe na mahirwe ikipe ya South Africa ifite, cyane cyane ko dore ko ari nayo yakiriye uyu mukino. Turaza kurebera hamwe muri rusange uko overview y'iyi mikino y'igikombe cy'isi niki isigiye ishusho ngari ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nubwo rutigeze rugira amahirwe navuga afatika. Ese byapfiriye he? Nibyo turi buze kurebera hamwe muri iki kiganiro. Turaza kurebera ahazaza y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tugendeye kuri iyi mikino, ndetse turaza gukomoza ku bishoboka muri iri tsinda ikipe ihabwa amahirwe menshi cyane, turebeye uko amakipe yagiye yitwara muri rusange. Reka nkwibutse wowe utarakora subscribe ko wayikora none kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu, kugira ngo n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza nta nkomyi. Mwibutsa ko telefoni z'ubwoko bwose kandi zigiye zitandukanye ntandi wazisanga usibye muri Davis Shop, baherereye hariya muri Tagire House hafi y'inyubako yo kwa Makuza muri floor ya mbere, niho wabasanga kabisa muri iyo nyubako yitwa Tagire House. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahagurutse ku munsi w'ejo yerekeza i Johannesburg muri South Africa, aho yitabiriye umukino wa nyuma muri iri tsinda. Bahagurutse i Kigali ku kibuga cy'indege ku isaha y'isa 4:05 berekeza muri South Africa. Bageze muri South Africa mu masaha ashira isaha y'isa 10 mu masaha nyine mu masaha y'igicamunsi nibwo bageze muri South Africa, bacumbika i Johannesburg kuri hoteli yegereye ikibuga cy'indege, kuko ntabwo ariho bari bukomeze kuba, ko uno munsi ku cyumweru bari buze gufata indege berekeza aho umukino uzabera cyangwa se hafi aho umukino uzabera. Mbibutsa ko match yo iteganyijwe ku munsi w'ejo ku isaha 10, ku munsi wo kwa kabiri ku isaha 12 za Kigali, kariya kuri Mbombela Stadium, stade herereye hariya n'ubundi mu gihugu cya South Africa. N'umukino uzaba ukomeye, n'umukino uzaba usobanuye byinshi ku ikipe y'igihugu ya South Africa, kuko muri iri tsinda haba ikipe ya Nigeria, ikipe ya Benin ndetse n'ikipe ya South Africa. Ni amakipe ubona ko yose agifite amahirwe yo kuba yasohoka cyangwa se yakwitabira yabona qualification z'igikombe cy'isi. Mereye ku ikipe y'igihugu ya Benin iyoboye uru rutonde, kuko niyo kipe ya mbere n'amanota 17, igakurikirwa n'ikipe ya South Africa n'amanota 15, ikaza gukurikirwa n'ikipe y'igihugu ya Nigeria n'amanota 18, u Rwanda rwo rukaza ku mwanya wa 4 n'amanota 11. Nyuma yuko ikipe ya South Africa bayihenye cyangwa se FIFA imajije kuba yayihana bakikuraho amanota 3 bitewe no kuba barakinishije umukinnyi wari ufite amakarita 2 y'umuhondo, byatumye ikipe y'igihugu ya Benin yongeramo imbaraga, ndetse natwe twabonaga ko bishoboka. Gusa ntabwo byakunze, kuko ikipe y'igihugu ya Benin yaraje idutsindira hano i Kigali, bituma igira amanota 17, mu gihe ikipe ya South Africa nayo bakikuraho ayo manota 3 yahise igira amanota 18, ariko ntibyaza kuyigendekera neza mu gihugu muri South Africa. Ubw'ikipe ya Zimbabwe yari yabakiriye, banganya igitego, banganya ubusa ku busa, bituma ikipe ya South Africa igira amanota 15, ariko ukuntu byari byitezwe ubona ko ikipe ya South Africa cyangwa se Bafana yatengushye abafana bayo, kuko bumvaga ko niba ari ikipe ya South Africa ya Zimbabwe yabakiriye muri South Africa bagomba kwitsinda, kandi bakayitsinda ibitego byinshi, ko n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabatsindiye muri South Africa. Murabyukana umukino batsinzemo igitego kimwe cyatsinzwe na Mugisha Gilbert, ko bumvaga ko byashoboka ko ikipe yabo ya South Africa ishobora kuba yatsinda ikipe ya Zimbabwe, ariko ntibyaza gukunda. Rero gusa urugendo ruracyakomeye, dore ko bigeze aho bigishoboka ku makipe 3. Ikipe ya Nigeria irakubwira ati irakibwira ikipe y'igihugu y'u Rwanda ati dutsindire South Africa, natwe twitsindire ikipe ya Benin tuyitsinde ibitego byinshi, turahita tunganya amanota twese turagira 17, nawe tuze kureba uko duhagaze mu bitego. Ikipe ya Nigeria ihagaze neza mu bitego, ariko ubona ko ni ikipe ya Nigeria navuga ko bitari byitezwe yuko
ishobora kuba yagera ku mukino wa nyuma aribwo yiteze qualification, kuko tugiye kureba ikipe ya Nigeria ni imwe mu makipe akomeye afite abakinnyi bakomeye bakina ku mugabane w'i Burayi, b'abapro bakomeye bakina mu makipe azwi kandi aremereye hariya ku mugabane w'i Burayi. Abenshi ntabwo twe expectingaga ko ikipe ya Nigeria ishobora kuba yagera ahangaha irimo irapeza mu ntsindire, kuko ikipe ya South Africa nayo iramutse itsinze yahita igira amanota 18, mu gihe ikipe ya Nigeria yo iramutse itsinze yahita igira amanota 17. Urukumva rero ntaho byaba bihuriye. Ubwo ziramutse zinganyije, ikipe ya Benin ikanganya n'ikipe ya Nigeria, ubwo Benin yahita inganya n'ikipe ya South Africa, none bakajya kubara uko amakipe ahagaze. Gusa ikipe ya mbere ifite amahirwe menshi ni ikipe ya Benin, kuko kuri ubu ngubu nayo iyoboye itsinda, birashoboka yuko ishobora kugenda igatsindira Nigeria. Twabonye ko Nigeria n'ubundi ni ikipe itizerwa cyane n'abafana nabo bo muri Nigeria bakubwira ko ari ikipe bataha amahirwe cyane kuko ngo ni ikipe yatangiye batenguha cyane. Wakongera ko ari ikipe itari mu mwuka mwiza, kuko ku munsi w'ejo bw'ikipe y'igihugu ya Nigeria yahise yavaga muri ubwo yavaga gukina n'umukino na Lesotho, yafashe indege yerekeza Uyo. Gusa indege yabo iza kugira ikibazo, idirisha riza gupfumuka, biba ngombwa ko indege yabo bayiparika i Rwanda muri Angola kugira ngo bahite bafata indi ndege, kuko birumvikana ikipe iyo ndege bari barimo yo yari yagize ikibazo cy'indege. Mu gihe ikipe y'igihugu ya Benin bagiye haguruka i Kigali mu Rwanda, cyangwa se igihugu cyabo cya Benin cyese kibohereza jet privé iri buze kubakura hano i Kigali mu Rwanda berekeza Uyo. Bo amakuru mfite bivuga yuko banamaje kuba banageraho, batanze ikipe y'igihugu ya Nigeria. Bitewe n'ibyo ngibyo byose byo hanze y'ikibuga bishobora kuba bya benefita ikipe y'igihugu ya Benin kuba yanakwitwara neza kuri hariya mu gihugu cya Nigeria imbere y'abafana b'ikipe y'igihugu ya Nigeria, bakaba batsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria. Gusa ni ikipe ya Nigeria nubwo itagize urugendo rwiza, ariko ntekereza ko ari match twese dukwiye kuba twakwitega. Garuka ku mukino uzahoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya South Africa, ni umukino bakaniye cyane haba ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, kuko umutoza nubwo ejo bundi yatangaje avuga ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tutakagombye kurota ko tuzajya mu gikombe cy'isi mu gihe ngo tudafite shampiyona nziza, tudafite utudemi cyangwa se amarero y'abakiri bato. Ariko ubona ko nawe ni umuntu mukuru utekereza ko kuba yatsinda South Africa hari igitutu byamugabanyiriza, ko dore ko hari n'andi makuru avuga ko ashobora kuba yakwirukanwa vuba aha, kuko ugiye kureba muri statistique zikwereka ko mu mikino yose amaje gutoza atsinze umukino umwe, anganya umwe, indi mikino yose arayitsindwa. Yaba imikino ya qualification z'igikombe cya Afrika, imikino ya qualification z'igikombe cy'isi, ukongera n'imikino ya gishuti ya navuga ya gishuti bagiye gukina muri Algeria, yose yarayitsinzwe. Yaba Nigeria y'abakuru ndetse na Nigeria cyane. Ubona ko n'umutoza udafite imibare imivugira. Twagereranya n'umutoza nakunze cyane Thorsten Frank Spitter, ni umwe mu batoza navuga ko kuba ikipe y'igihugu cyangwa se kuba Ferwafa yaramurekuye, navuga ko ari skandale bakoze cyane. Navuga ko yari umutoza mwiza, ubona ko yubakiraga yego nabo bakinyi badafite karite zihagije, ariko ubona ko ari umutoza wageragezaga kuba byazamo ibifatika. Yego nawe hari igihe byagiraga nawe akavuga ko u Rwanda rutari Brazil, ariko wabonaga ko yakoraga iyo bwabaga bwose. Yego yaraje atangira kwigisha abakinyi kudiribra, ariko dutangira kumuseka, ariko twabonye ko hari byinshi byagiye bibyara umusaruro ku ngoma yiwe kabisa, ugeranyije n'iy'umutoza Adel Hamrouche. Ubona ko nawe afite umukoro mwiza cyangwa se umukoro ukomeye wo kuba yagira icyo akora hariya muri South Africa, kuko ikipe ya South Africa yo n'undi tugiye kurebera mu bitego, birasaba yuko ikipe ya South Africa itsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibitego 3-0. Ese birashoboka ko ikipe ya South Africa yatsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibitego bigera kuri 3-0 kugira ngo igira amanota nayo 18? Ubwo ikipe ya Benin nayo niba yanganyije bahite bajya mu kubarana, ese ninde uhagaze neza mu ngano z'ibitego, ninde uzigamye ibitego byinshi? N'umukino uzaba ukomeye. Gusa nsoza reka nkomoze kwazaza w'umupira w'amaguru. Yego twagiye tubona impinduka zikorwa cyane muri Ferwafa, hajyaho perezida mushya Bwana Ngoga Fabrice.
ubona ko benshi tumwizereyemo, twizeye ibyo akora. Twagiye tubona tushe ziwe muri uyu mupira w'amaguru nyuma y'uko agiyeho, ngaho kongeza abasifuzi icyo navuga nk'agahimbaza musyi, ngaho kugenda azamura prime mu buryo bugiye butandukanye, ariko tubona ko ari byinshi bigiye bitandukanye. Gusa icyo nakubwira ko cyo nanjye ntabwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakomera shampiyona ikiri hasi, ntabwo bikunda ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ishingiye cyane ishingiye ku gukomera kwa shampiyona ikomeye. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nabwo yakomera, kuko dusubije n'imyaka inyuma, nubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'icyo gikombe cya Afurika twitabiriye muri 2004 twari dufite abakinnyi beza bakomeye, yari muri ya myaka ikipe ya Rayon Sport yitwaraga neza muri za Sekafa, ikipe ya APR FC ni muri iyo myaka yigeze gukubita ikipe ya El Merreikh. ubona ko niba shampiyona niramuka ikomeye ku bufatanye na Rwanda Premier League n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo izakomera, kuko njye nizo mbona mbibonamo, kuko ubu ugiye no kureba akenshi navuga ko kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nta bapro benshi ifite, n'abakinnyi benshi ifite b'abanyamahanga ifite bakina hanze, ku buryo aribo twavuga ngo bakina hanze mu ma club akomeye, bakina hanze ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona zikomeye, ntabo dufite. Ubwo rero no gushingira kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, akaba ariyo dushingira ho, akaba ari nayo dukomeza kugira ngo umupira wacu ukomeje gutera imbere. Ubwo umukino ukuntu umeze, umukino uzaba ku munsi wo kwa kabiri ku isaha y'isaha 12 za hano i Kigali mu Rwanda. Ntekereza ko ari n'umukino uzaba woroshye kuba wawukurikirana ku mateleviziyo agiye atandukanye, kuko azaba awerekana haba umukino mw'itsinda. Ubundi umukino uzaba uri kurebwa cyane ni umukino wa Nigeria ndetse na Benin, ndetse n'umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda na South Africa. Reka nsoze nshimira wowe wabanye nanjye, nshimira wowe wamaze kuba wakora subscribe, ndetse nawe utarayikora ko wayikora none kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana, mubwira ko amakuru agiye atandukanye ndetse n'izindi update naho nduzisanga usibye hano kuri The Sport Move. Ciao ciao.